maleo ya maleo wa mai o leo wa o yesi sipati ale Vaega sili leon chapa o ia I lo ai e le o moe no le tō whāna tu o lo o ala na whautautanga e mawhai eo na ngā epo mea le lei mai o tu whinangaro mō kākuro e ala I tatunga wha Samoa e tuku le lei e tuku manongi o whamanianga o whato whalaina o le tō whā ma le whautautanga e suena I me le lei mole manio aina Taiao ma le luna. O te whia whaongaina upo le profeta o Ieremia le taiao. E whawhangu inai Samoa mi tātuma. Oe o mawhai o nei a whio mai sila ma whawhanga mai. Oe lama o mawhai o na o atu iei le whasalalanga ma le whiao le taiao oe o mawhai whanau mai. E iei lo na tāua o upu whawhangu o le profeta mōlo na nuo Israel. A o se whiau mea mai le tua, o le whiau e whamanatu I le nuu o lai noho esi. O lai nuu e sea. O le nuu whaalongo mataha. O le nuu whina upale. O le nuu loto maa. Whai mai ia whanau e moe singa o kure. O te au nei. O le te tala alo ina. A te tala se mea. O na tātou mai I lia ne o le whapo ngai. O le ute, o le whamoe moe, o wheto tō mai iei le nei e te tala. O whe sue iei whamadianga e te tala. O whe whalongolongo iei tō wha, o whe whalongolongo iei lau tō wha, ma lau whau tō tanga. E au mai iei le loa mai silfia, o manu ma le lofa, e te tala I se meu e salmo. Ma mai upo il profeta Ieremia, I le nuu rai tono Babilonia. O manatu, o iloa o manatu ya tuto, o manatu o manuia. E leo le maleka. A whai o le whanau moe ngā, o le soa te talai. Ia, elo se vai ngā Faaupufai fōmi vai. O le vai ngā e le wisa malo o se vai tini. E o leo o toi whawhangu toi la. A le whanau e mua tau ni toi te tala. Se I toi sa ini. Se I whesili I le tua. Mai whea manatu e lei. E whea lo whani o na noho. Mai whea le leina. E ma whai e ma wheo pōpua. Ma puti whaatasi. Ina ia tasi ngai kisu. Mai whea ma whea lo whani. O I nei mai nā. O I la mai nā. Tupu mai whea se le leina. Al mele na le wala au profeta. Ila na tusi le kali I le nuu le tua. Israel. O manatu. Wati ngā. Wawhenta. Wapopo ngā. O le tene o Afrika o lo polonga I o tō, ma le moe le leia I le whaau ua I le pesa. E iei le whamoe moe. E iei le whamoe moe. I alone knows the plan for you. Plan to bring you prosperity. Not of evil. Not disaster. A war le tuo whamanianga. O le tuo le ofa. O ingaro whawhau e le whamoe moe o le profeta o Ieremia e a watu se whamarosi Israel. Koe kikia. O ukunga e sange Ieremia ua se kumarima. Whamai le ua profeta ia Israel. Toi titi langa a toa tau sanga. A ona a toa tau sanga e fitu se fu. O ngā e waaile o mamanu. O ngā e waaile la pule. O ngā e waaile o whamaoni. O ke whae loa atu ia tautou.
le se me fou la lo le la o la mata watu foi ile tutula mai o isi sui le neta le afia ile minister o fai pura la Vaega leo mai fa ma popo o i fa au le li lau tau forta ma fa aniatu le lato loto lango ia manuia lo to tule mai le lau mata il tele o to ua tule mai Faamanatuina la sufanau o le SNDP fa malo le tausa ili malo avalau foi tau afianga i le vai aso ale HRPP ona o tu foi le lumo mo ba atu tangata la vai tas for ringa tu sala vai o winga sa ili malo mata mo fie mawa ia fa fa de por tanto te mito mai ile matua tani ni telo tanto tangata ile poto fa to ole por kiki I see you in my dream. Can you tell me what it Yana Samoa pe ona mata mali pokalami o le taimi mua nei wa vala au li ai e se whainga pāti po se Vaega Faaupufai le pale mia o le malo Samoa i lona tatalaina ma o le tala whasalo pito fo i lea i to tonu o le Vaega Faaupufai le nei le SNDP e tusai ma le prokalami le so ai whawhetai nisi sa awhiwhio atu mai mo e ni fale. E le o le fale a o le anu a fale. E whataua le ngana whasa mo lea e le o le fale a o le anu a fale. Ma o te tali tonu o le a Manufui tau mo whainga le SNDP ona o lau lango a waseru mana i mo tātou i aso le asau. Ia o te whata alofa aloa ia atu le nei tu lao lea uli. Ma le pokalame le nei, ua whaingoina o le aso manatu. Hawa ma whaiana ma whatase ni ma le sunga i le di Petersen ia Manufui. Se whaisau kala Manufui o le a tonu le aunga o lau sawa i nei Samoa i le pokalame le nei. Malo raso, talofa. Ma talofa foi a Samoa, foi no mau mai le ma tananga male raso ia ma fa mo le tala lo ia le SNDP nei taiao le autoro awai mai ni sina na wao e tono le council o le SSID global ia po le tali langi sa mo so fatasi la langi ato o lo sa e mori alo ia mai ia Pato ko fa mo yau ya mai se ma ko lango malo si se pa anga ale SNDP ya mane SSID global e politali langi sa mo so fatasi la mo la na ia ia mo su le council ya mo se foi le presidente mo no presidente le council ia pa ko foi Faaupufai male Matolico Council no se foi o Multilingual tono le mato SSID Council ina ia vai mo la tu sui le pa mo le statu fasili la se la ngona i lau fionga ina o mai foi le di pale mia ma tala ina le fa mo o se la ngona le ngata ina mawai au fia se la ngona foi mawai le nganga faftai o le aso de la fisa mato fono ai male palemia ia masui to fa le SNDP
ina ia abatu whaamoemoe ma le lagona moni o le Vaega Faaupufai nei SNDP ma sa te lagona sa i lava i lagona foi nei longo fasili ni sa taimi ona o le taimi mo le puto atu ko se me whapenei o mo fai ai ona o alo ia se pāti e ngata i na bala o lia moro na teo mai e tala alo ia le SNDP a se taimi mo lea o mo fai ai ona sila le li parmia o le se bala o le asala nafi ina ua Vaega le mata filo inga le sa mata ua le official parmia ma le manaka foi nei wana e ngalo foi le a pele a wai i le karina o le aso nei ia ona tuli mai la i le pe a mai le se taso minsta e fai ma ona sui Petai i tamu il fale sa tolo atu ia pa o mui sa vale le o il fale e fia a mai se Vaega foi nei la tu moni la mo le nganga lo na wai ia o ina sa bona o te loa a wai tai au nei o le whaafonga la ni sa foi o tomo ni sa nei malamba ia le national media Samoa TV1 TV2 TV3 Pape Pakasa TV Pape Hole TV Katoliko ia Manisio foi o tapu media o la masalo la mo wesa ko fai ona tau whaafonga ele saunanga an palimia ai se saunanga tani o fui ona ele saunanga nei fa porki ki fa nei porki bilaiti ai lona tulanga fa ta i lona tulanga palimia ele ana sauno ai mo la ngama tonu foi na o la lia mo le so ni taula ia o se tulanga tatia o se tulanga lawa i lana sa le taia ia na whaafonga me Samoa e o le sunga le ia Manufui ia whatalo whatu fo i tato plestene le whiunga aupera ai u ia whaafutai mo le nipo kalame ia mani mamanu le tato SSIG tō whasoifo ia o te whatalofa atu le pokalame nei o le aso manatu le nei tula le aso ia raso nei ma le whiunga rui ia papena fwere mamalu le tato SSIG America maso se tu o la langi papena fwere sa mo whaafunga mai ia vui se whesa whamatalanga o le ani o langona le nei aso ino wa mwhai ona lunch le kako paki Malofa tai raso o le anganga o le aso le nei o le whaafitai i le tua ina ua taulau le whaamoemoe mai pe ia ho i ona atonu o loo matau nisi whaapea e hao na matumu o le nganga tau o le aso le nei o le whaafetai ae i le tua ina ua mawhai o na whaatino le whaamoemoe e pe o na lavasia ma te pena ia i le ao ma le po e mai se foi o fōrutanga tau tu whaakasi whina ngalo ia le la ua mai te pena ia e ao lan tātou whaafetai ai ia le tua ua o lana whaasoane i sufua ma le ola ua tau lau o le whaamoemoe ia o lea fo ia i lau mai tau i le so i le pa i o le tunu sai ai e mo ia i le tu tele wa le ngai sai ai pe o sa noa balasia e le i ai se fina ngalo ina ia whaasala lau alo ia o le i le tele o le tunu le nganga mau ngala ia o e la vai fai ona longo e tanga tala vai ia na tona e tio mai o whaama o le ala tati anga le wa i le po kalame ke ko SNDP o le fufuanga la le o ia le alo le a amata ana ngā wenga le pea o na matu fai ia e le ngata ina a matalia loa ia na whaalau i loa i le taimi ma le taimi le vai aso ma le vai aso o le ngata o
tu mua nei e fa te fo nai sala fai ia ai mai se ai ia o le fatino lo le ngā luenga e pei o na mātu ngā lue ai te o mai ia ile Faamanatuina o sui tau wā sini Faamoemoe no le te matapena ia le manulauti te whina wai mo le whainga pāloka ia o le mana. E ese tu e te whia whaftai ai le SSIT le ngata i leo tangata fo i na au mai le nei aso tu sai mal ni Faamoemoe le aso. O le nganga lava le naa e peira fo i ona o talanoa ma whaateia le a whio mai e kamata mai lava i le whailotu mai se fo i ona whalitua ma le kānisia i le lātou lanolanga pa pia fo i ona whaateia ia le taitai o le tunu le whionga le li pālimia ia ona ua ia talia alo ia le sāwani le aswanorafi e pei ona mātou iai pila fo on sāu no le ia le li pālimia ia wana mea sao ale na tiki le so le ni pālimia mo le Vaega whai atono o se tāua na wale i le mai tau le tunu ia awane i avea le whina o whaunga o le porokiki e avea ma awala o a whapea na noti ai ia le vā wheroloa e meise o le vā tukuia o tātou tangata e pei lao na iai ia e pei ona sile sila i le tunu stay mo le nei ua fio ai se te tai o le atunu e na te moli sau na au tu me spoil talalo i me se Vaega ia e ve foi la le nei ama no o te moli ai se fa tai fa to a mai le Vaega Faupufai a me se la vai ate nei mo le Vaega ale ko le a fa la tonga le SSIT Global le fio mo le Petersen ia ma ofisa a me se o le a fono fa toni ale SSIT Global ia ona o lātou tau autu ina mai e ngā lue whatasi ma Vaega whai le lama ua silsila le Vaega Faupufai ia sai o le moni o lea whiangainga ma le nei fōwham e pela ona a whio mai ia le whionga fo i le teutupe le tōwhai a Manufui e avea masui o le SSIT Global ia sai o le moli mawina e meise o le talalo i ina tātou Vaega Faupufai ia o le atua na koe whatumu mea ua whangau ona o loto wa lei me se foi ona loto tapu au fatasi ma lauto Vaega Faupufai ia o le fato a mata ta lo ia lava pale foi ma lava on sai o ati nga o afita ia e tatu te ti nga fatasi o tatu fita fatasi ia maua se ai mo sa e o whaftai atu lo wano vui e mde ngata i leo whafunga angala katunu o lo o i nei Samoa le temi nei ma o te moli atu la ufa malo i lau whionga mola so sango na matangu fie ai to whasai fu ma na tua la palota i lua wherotas ne i ngalo ya te oe SNDP whaafetai le mato lango mai fo ele Vaega lea le SSIT le mato Vaega ua matua i mahu popo i maa toa ma le leile so e moli atu ai la ufa malo i se tato atunu ia so ia e tau te whetau mumui ia o tātou wo e tātou sa ili fia a wālau whiwhilinga sa aloto i le whainga pālota ia o le tala atu le nā ae wha mole whesoso ani mai lau kou whan ma o le whaai unga le nā o tātou pokalame wha ali fo ai lau lango malau alofa mai lau nei tangata a wāle toi whainga atu le nei pokalame le swafo Yesu amen.